nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha ngikhuleka kunini igama uqolana Pastor Weningi sikhona la sinabalaphi bendabuko siyaxoxa siyaceza siphakela wena ngolwazi sinabantu ke laba bendabuko abahlukahlukene bazosintroduce siqale ngawo nje Nkosiyami Thokozani Makhehla lo khuluma ke ugogo Mbandeke uvela enkangala eTaxi ngikhona ku Facebook ngikhona ku WhatsApp Facebook Nongoloza Sibuda WhatsApp amanamba ami nje mawunento okubhala ungawabhala phasi 079 621 5971 siyathokoza Greni Thokozani Makhehla nokhulumayo Mafilimpini sizwa kaMthweni lena ngokudabuka ngidabuka eMiddelburg kepha ngokukhula ngikhulele khona eGround Sprint ngiyazibona wena usuqala ukusebenza abantu noma usesesikolweni sesesikoleni kodwa bakhona abantu nje abazayo umphakathi esikoleni usebenza Thokozani Makhehla ngegama Mafilehla Thinduna sizomhlala ngidaba khona eGround Sprint eDark City ngikhula empandeni ngikhuliswa ubaba Ntona Madlozi Mafilehla ku Facebook ngiyatholakala Precious Uhamba Umoya WhatsApp 072 6913 898 Thokozani Makhehla izikuwe baba wabo kakhulu mkhulu lwabo Thokozani Thokozani Makhehla ngipande Smith lo mbetheni indansi eDark City address yami bangibiza kakhulu bathi Nongoloza address yami 1123 section F enkangala 1021 ngiyatholakala lapha ku Facebook uthi Nongoloza Colana ngiphinde futhi ngitholakala nala ku WhatsApp uthi 076 051 8465 mawufuna ku email address uthi chilenda.colane@gmail.com uzwakele Kanya kwethu usasibukela nje siyaqeza la namhlanje nasobe sikhuluma la ngokufemba abaningi abantu abangakwazi ukufemba ukuthi kuyini ukufenjwa makwenziwa makunjani ubani ongafuna fenjwe noma ayofemba sichazele la ngabe ukufemba ushilo la ukwakuveza ukuthi uyakufemba nabantwana bakho bayakwazi ukufemba sichazele ngokufemba nje ukuthi uma sikhuluma ngokufemba kuyini ukufemba in short Thokozani Makhehla kufemba ukudonsa imoya lemibi lesemzimbeni wakhe iphuma mabathi umuntu uhlushwa ipoku ilwane zikhishwa ukufemba makucala nje lo mdzawa cala abamba ishoba akuthanyela ngale shoba leyo ziyophuma lezi zinto kulomdzawo lezo bakumele bakhulume bazokhuluma bakumele silwane zibe inyoka soba inyoka ziphuma la mzimbeni wakhe hamba silahle Thokozani Ushithi umuntu onezilwane uye ofunayo ofemba ngibona ngathi unezilwane noma kubona ngathi suke abanye abasemndeni mhlawumbe ngiyagula ngibawuthi noma ngiphethe into esebenzisana basho njalo ukuthi it's like naku wena uyaqala uyagula bakisa phasi phezulu abazi bodoctor babona lutho uyinyangeni bayazokuthetha hayi wena uze sicale umzimba wakho sisebenze umuthi asebenze ufuna ucala ufenjwe lapho sekugena khona ke kufembo bese uyathanyela emzimbeni sekhishwa lendwane lapho ke masiceda lapho la sesicala khona i-treatment yakho sikwazi ukuthi singakusebenza sikufake umuthi singakakufembanga ngoba kusazothi lezi nyanga sisebenzi ofuna ufembe uqala ifoni la khisha uqala ukoroda koroda faka usebenzisa ukoroda ilwane ilashela bese ngikhanulashwa solashwa ke manje kakhulu Khehla umuntu abantu abaningi bakhala ukuthi batetiswe mhlawumbe iphoko ezithile izinto abayibiza nge-spiritual husband umsifazane uphupha bemenza njalo yabo mhlawumbe ngathi nje ucansi indoda mhlawumbe iphuphenza ucansi ngowesifazane umnandi yabo lokho kuthathwa njengezinye zezinto eziwuphawu lokuthi unesipoko utetiswe sona kwesikhathi lesipoko lesi sivala into eziningi empilweni yakho ethinta imishado njengoba kabusebenzi kahle abulasti mhlawumbe ngixabana nomuntu wakho noma nje emsebenzini abakuzwisisi ngenxa yalento osuhamba nayo isukitete kwena loyo muntu loyo naye kufanele afembe na ukuze kusuke lento Khehla yami nalapho kufemba kuyangena mawucevele mawungaze nje uthweswe impoko kube nezilwane emzimbeni ufuna ukuthi mawuye enyangeni le nyanga le ikufembe ikhiphe lesilwane leso futhi kubuye kuphume lo muntu lo ubani lofake lesilwane emzimbeni wakho usukela njani
So le khathi enimfemba la uyakwazi ukuthi aphinde aveze ukuthi mina njengoba nginale izilwane lezi zisukaphi. ya uveza umuntu awufakele izilwane asosho ukuthi mina ngithatha izilwane ngisifaka ugogo ahambe ayofemba amfemba ugogo makafemba ugogo mina bazongibamba ngigogo athi mina ngisikhulumele kube yimvele ngisikhulumele gogo ukuthi ayimi ngikufakele izilwane lezi bengithi ngiyakulaya ngithi ngikuvalele inhlanhla zakho Thokozani. Oh, okay. Senimkorobhile ke lo muntu. Yeah. Nenza njani ukuthi lesipoko lesi singabuyi futhi kuye lo muntu? Yini eniyenza iprocess emiseni niyayenza emva kwalokho ukuthi sesimfembile bekani spiritual husband or spiritual wife samfemba sayisusa lento ukuthi ingabuyi okwesibili. Ngani masiqedima ukufemba leso sipoko lesi sisibambayo mkhulu. Siyasibuza thina before sihamba sithi simlapha kanjani lo muntu lona ukuze uphume kuye. Uyangivisisa sona sesibe siyasho ukuthi hayi kuze mina ngiphume kuyenzani sona sethine sithatha lapho kufuna hamba yogeza lo muntu ayemfuleni ogeza ufuna aqiniswe kuze ukuthi leyo moya lo mubi la ngasaphinda bemzimbeni wakhe ngani umuntu awumekeli mawuceda umfembu umekela ahambe funa kube ne treatment la socala khona soyamnceda ukuthi lezi zinto lezi besikhona osibambile siqoshile singasabuyi. Yeah. So uluphi uphawu mina njengomuntu obene spiritual husband or spiritual wife yena lesipoko lesi sitetekini sengifembile ngakorojwa engizobona ukuthi hayi seyisukile lento na umkhulu uzozizwa izinto lebezenzeka kuqala ngisayizenzeka mawulala uphupha uthuka uva ngathi mawuvuka kusena amahlombe akhe ayasinda izinto ezifana nalezo angisenzeke emzimbeni wami na uzozizwa ukuthi hayi ngathi sengikhulekile ngilala kuse Thokozani mkhulu nanocansi lolu ngeke usalwele yangeozawenza ucansi ebusuku ucansi ulele uzolenza kahle uvukile ujabulile. Okay. Futhi nanenhlanhla mhlophe izinto zakho zoqala ihambe kahle. Ucala sekuyavuleka lapha kuvaleke khona imisebenzi khona labanye because ifune isipoko bangakuthembisa ukuthi sizokubiza bangakubizi bathi hayi bakufonela bathi iza bakujikiswe uyangizwisisa into zakho nje zihambe slowly ucabane nabantu bakuzonde for nothing ungazi ukuthi bakuzondelana ngilento yesuka khona ukuthi lo muntu lona unenkinga afuna hamba suku mosihlola ngoba lezi zinto labanye abazi emzimbeni ukuthi kwenza njengalabantu bona bakholelwa kakhulu ngapha yithi lezi zinto lezo zibabamba kakhulu ke bona izinto zabo zingaphumeleli ngilase kucala khona so uyabuya lo muntu sogula kakhulu into zakhe seziningi kakhulu ngilapho ke segcile sembamba khona lathi sisho sayi hamba gogo uyambona ukuthi usophelele soyafa ngane lo bheka bathi bona bakholela la kithi Thokozani funa nje lento loyisukele kusase sikhona kulwa nayo kakhulu. So umuntu ofuna afenje umeza kini kukhona ufuna ngisisuke nake ekhaya kize nako kini mhlawumbe ukuze iqala iprocess noma mina ngiza nje ngile izandla bese ngiqala umsebenzi nini mkhulu noma kunembuzi ufuna ngize nembuzi ngoba abanye phela sazi sezoza nje bafuna nenkukhu or iza nembuzi or iza lento ethile nje hayi khehla lami moya kufemba nje awuzi nesilwane nasini uza kunguwe nefamily yakho uza niphethe imali yokufemba sedeni nidlala phansi kuyacala ucala umsebenzi uyangisamkhulu ucala umsebenzi sedeni after if kukhona mase kufetshwe ukuthi kufuna kuthenga isilwane kuthengwe yini uyophuma lapha ekufembeni bathona mawuza nje uzofemba uchamuka njalo nemndeni wakho ngoba akukhonakala ukuthi ungafemba uze wedwana singakufemba uze wedwana mara kufuna kube nebantu bakwaziyo bazokhona baku-assist babuza ama-question ngisho Thokozani. Okay. Dala ukulapha umuntu bekhokhwa ngezimbuzi bekhokhwa ngezinkomo so kuwe abantu in terms of price nje umazofemba umuntu ngafuna lungise malini ngafuna lungise imbuzi inkomo noma imali ethile hayi mawuza kuzofemba mkhulu wami ulungisa imali nje timbepha mkhulu mara asiyakusithi impepha lethi ithite kakhulu ufemba nje mkhulu is 1000 rand. Wow. 1000 siyakufemba after ukufemba lo 1000 loyo ukufemba kuphela siwokulapha awusengangena ngathi we-treatment yakho yentundu leyo 1000 rand after nje kucetha le 1000 rand sengiyabuya ke sengibonile ukuthi ufuna ukusebenze kanjani sesiyachachana mina nawe mara akusho ukuthi masiqala sesichatshana
funa ugijima ulethe yonke le mali ulethe ihafu nje sesiyasebenza ngani uyakhanyisa ngoba muthi vele uyakhanyisela after lapho ke sothi ubuya ke utolethe imali yami ngoba yena utoyiletha uma use right kakhulu uzayiletha at Themba nayo utoyiletha wangangithembisa wathi usathembisa manje ukuthi uzayiletha uzomenza mangayiletha hayi angeke nje utoyiletha ujabulile uzayiletha uzobe ejabulile hayi ndosi yabo cha no besikhuluma ngokufemba la sozwile ukuthi la umbandize imithi ukuthi impela cha bayafemba impela bayafemba la number 1 sterek uphuma lapho ufembekile uphuma lapho right uphuma umjojo right impela nexabiso lakho liphansi li right akuchatha kakhulu kuyasetshenzwa futhi lapho ukhanyise nje wena bese kuyasetshenzwa kuba phambili nombolo dokotela abakuthinta abantu ningithinte lapha ethi 076 051 8465 Dr. Mpandesi Mithi Mthembu Zwileke bakwethu siyabonga nazi ke abantu abafuna ukufemba nami umuntu sesimtholile okwazi ukufemba nabo abantu bayafemba bonke laba balane ngakwazi ukuthi wena oyedwa walapha nje ufuna ukufemba kuyo ngaya futhi ungambiza udokotela lapho umpandise imithi ukuthi akhomba abantu abakhe abangokwelekelela futhi Yapho shilaza ndoda